na shukuru sana assembly yetu ya Tharaka Nithi kwa sababu ya wale wote wameunga mkono ile bajeti tulikuwa nayo, kwa sababu hii maneno yote tulikuwa tunaongea tukisema sisi tuliletewa bajeti na tukasema bajeti iko assembly na iko kwa mikono ya assembly. Assembly ndio iko na powers, ama inaweza badilisha ama inaweza recommend. Na niseme ya kwamba kwa sababu governor mwenyewe alikaa kikao na MCAs jana na wakajadiliana na wakaongea na wakasema ya kwamba ile milandi walikuwa wanataka kubadilisha wamebadilisha, ile walikuwa wanataka iongezwe kama kuna pesa inaongezwa. Lakini ile kitu nataka kusema hapa ni ya kwamba watu wasiwe wanachochea wananchi, wanakimbia kwa wananchi kuambia kitu ni baya, na sisi tuko na uwezo wa kukaa chini na tuelewana. Kwa hivyo mimi ile kitu ningeomba, kwa sababu hii bajeti tuko na sehemu tatu ya kutoa pesa, ile ya national government, kuna ile ya conditional grants, na kuna ile yetu sisi tunaleta hapa kwetu, ile inatoka kwa wale watu wanalipa kondi at a tune of 585 million. Muga FM.